Hey guys, this one I'm gonna regret. I know. Gokwami lotala babe uyatfukana kakhulu. So manje ngifuna kumva ukuthi utawuthini, ngifuna kumpranka ngithi sisi wami lomncane uwine libhokisi lemngcwabo. So bayeta abatoli deliver lapho ucela ukuthi ambekele lona. So ngifuna kumva ukuthi utawuthini mara I promise you it won't end well. Hey, lo mbu yakhathata lo. Yabo, ma 3S. Mina ngingahleki ke. Ngoba igogo hayi Sanibona mama ninjani? Yebo mama. Ngabe makulasho ngikhona ekhaya? Bani? Makelashonga. Ephed. Hello? Ngikhona ngibani wena? Oh mina ngimandla ma. Mandla wakabani? Wakamasango. Kuphi la? Elimpompo. Semine uyinikwa ngibale nombolo yami ufunani kimi? Oh, shokuthi lana umtukulo wakho bonisiwe. Ungenele competition esikolweni wase uyawina. So sifuna kutomdelivera leliphasela lakhe lapho ke ma. Bengibuza ukuthi ukhona yini. Ubese uyawina, bonisiwe. Yebo. Wotoni naye ekhaya kuthi kuku? Usilaye. Engathi lelizwi lamara lalo msukulu wami lomduna ke yini indaba? Hayi akusuye ma. Ngibani lo mtukulo wakho? Bethi osebenza eJozi. Oh, hayi akusuye ma. So ithi ngichubeke ma. Shokuthi lana uwine libhokisi lemngcwabo bonisiwe. So besithi sithi stol deliver lapho ukuthi umbekele lona ekamereni lakhe utatha ngavala tikolo abese sowuyeda lapho ke alithola likhona. Angathi Mr. Kuthola ukhona yini ma. Libhokisi lekufaka umuntu. Yebo. Liyawina libhokisi. Yena uluwinile. Alihlale emoshani lihlale ekhaya. Ya yena uthi ufuna kulitisa lapho ekhaya ucela umbekele lona ekamereni lakhe. Kude lesingalibeka. Hayi. Tshela yena ngifonele. Nyalo uyabhala manje. Utawuqeda kubhala mina. Usho ukuthi ngawukhona kumbekela lona lapho ke manje ngoba sisendleleni na. Ibhokisi lakuthi umuntu lingene ekhaya lihlale ekhaya. Yebo. Angivumi lo. Hawu manje senenjani ngoba sesihamba la eGomora. Ngisegomora ningata nina ningamtsheli. Ngani siyafona make nyalo ukuthi sikutshele ukuthi sisendleleni. Ngingafona senifikile nyekele kufona sengasu. Manje senenjani manje? Yewena. Anibulele lo mntwana nami senimfake ebhokisini ngeke kwenzeke lo. Ukhona yena lithi usabhala yena. Uthe sikufonele site lapho ke sto deliver. Angifuni. Fonela baba wakhe. Una store hospital number yababa wakhe. Mina angafuzi. Indzaba ungazange wafundi. Mani ngisabita dova tombitere. Dova. Dova. Ichima. Asifuni mabhokisi. Manje senenjani manje? Yewena. Egogo. Ichima dova. Wena sathi malebe nyoko le nyoko. Ufuna nyoko. Mara ngiyakutshela ukuthi wena nguwe phethi, uthi wena usiye phethi. Awungivile go. Ngalebe steward. Ukamelani kangaka? Hayi ngikukhumbulile gogo manje bengithangidlale nawe nje ngiyaxolisa. Mara ngiyakuva mina ukuthi ngiphethe. Yewena phethi. Yebo gogo. Bengifuna ukukubhala
masimbe emgololo. Ngifuna imali ekulayisha. Hawu sofuna imali futhi hayi gogo. Ngifuna imali ekulayisha. Ya ngidakusendela nyalo mani ngikufonele hawu. Sofuna imali hayi gogo hayi. Hayi ngiyakufonela manje sitayikhuluma soyithi ufuna malini? Ngiyaqhuqa lento yomshelena ngiyaqhuqa. Yemva ngiyasinya mayibabe. Wena phethu utambulaka malebenyo. Sharp ngiyakufonela ufuna malini ndokusendela manje? Ufuna 800. Yebo ngikaqha sigana. Hey, kan yalisaba libhokisi la sho. Wena phethu. Ngifuna ukuzongisendela namara ngiyamva ukuthi mabo uwinile. Uwine. Pepe. Hayi ngiyamdlalisa lo mngani wakho ngimtshela ukuthi uwine libhokisi lemngcwabo utsakalifuni mara ngimsitile njalo sofuna imali yesigurumba lapho uthi ufuna imali yokuyolayisha muzi uthi ufuna 8 Yebo, bathi ufuna 800 ekho. Ngitana angigeti how angigeti next nabo ngimsendele gogo ngoba uzufuna 8,800 I mean hey gogo gogo yangive ne hayi gogo sengusendele Usuyifakile. sharp ntwana Nayi message ngikhazi ifika. Sharpin baba yini kokuvile kwagogo